vas, ukoliko želite da razgovarate na bilo koji način, da izađete odavdje, dajte priliku onima koji govore i koji žele da slušaju da to i uradi. Njegova ekscelencija, gospodin Valentin Incko, visoki predstavnik i specijalni izaslanik Evropske unije u Bosni i Hercegovini. His Excellency Mr. Valentin Incko, High Representative and EU Special Representative in BiH. Poštovane majke i žene Srebrenice, draga rodbino, braćo i sestre, poštovani ožalošćeni narode, poštovani predsjednici Josipović, Komšić, Izetbegović, Budimir, Bülent Arindž. Ovdje smo se okupili na Europski dan sjećanja da se opet prisjetimo sa iskrenošću i sa najdubljim saučešćenjem užasnog genocida u Srebrenici. Također smo se okupili ovdje da ispunimo najstarije i najsvetije ljudsko pravo, pravo na dostojanstvenu sahranu. Lično vjerujem da je prva sahrana označila početak ljudske civilizacije, a spriječiti sahranu predstavlja fundamentalni raskid sa tom civilizacijom. Poštovani, kada se zlo nanese jednoj osobi, naneseno je svima nama, zato što smo svi ovdje dio jedne celine. Kada se suočavamo sa genocidom koji je počinjen u Srebrenici prije 16 godina, moramo to zapamtiti. Ubice su iskalili svoje mržnje na žrtvama kojima danas ovdje odajemo počast. I također su iskalili mržnju na svim svojim sugrađanima koji žele živjeti u solidarnosti i pravdi. Ali dobro nije pasivno kada se suočava sa zlom. Dobro odbacuje aktivno zlo. Društvo nije bespomoćno. Društvo može aktivno i odlučno unaprijediti alternativu zlu kao protuotrov za zlo, a to je realnost i život izgrađen na pravdi. To je alternativa. Ništa se ne može izgraditi na genocidu. Ništa se ne može zaštititi genocidom. Mržnja i sve što iz nje proističe u konačnici pobjeđuje samu sebe. Zlo koje je pokazalo svoje lice u Srebrenici dotaklo je svaki dom i svaku porodicu, svaku zajednicu i svaku etičku grupu u ovoj zemlji, a posebno žrtve genocida i njihove porodice. Možda još uvijek ima onih koji insistiraju da ubice nisu ubice, da žrtve nisu žrtve, da mrtvi nisu mrtvi. Ali ovo izopačeno i uporno poricanje u svjetlju neusporivih dokaza nestaće pred istinom. Istina će svakako prevladati, čak i među onima koji se tvrdoglavu kriju od nje. Mi služimo toj istini pružanjem podrške mašineriji i sistemu pravde. Prije nekoliko sedmica jedan od preostalih bjegunaca Međunarodnog krivičnog tribunala u Hagu, optužen što je dirigovao ubistvima u Srebrenici, poslan je u Hag. Pravda je spora, ali ipak na kraju dođe. A prema Srđanu Popoviću, samo suđenje može da uspostavi moralnu ravnotežu. Da uspostavi moralnu ravnotežu koja je zločinom poremećena. Samo suđenje to može. Prema Popoviću, suđenje je neophodno ne samo zbog kažnjavanja, nego da bi društvo pokazalo da osuđuje zločin. Svrha kazne je da društvo pokaže da je sposobno da se liječi. Te bolne činjenice, tu bolnu prošlost ne smijemo prečutati ni zaboraviti. Ja prošlost čuva vitalne resurse za obnovu sadašnjosti i budućnosti. U ovom dostojanstvenom času, kao predstavnik međunarodne zajednice i porodice europskih zemalja, želim poručiti svima koji su izgubili svoje voljene, svima koji su pretrpali patnje i svima koji moraju živjeti sa nasljeđem ovog užasnog zla. Suosjećamo s vama, solidarni smo s vama, tugujemo sa vama, mi smo uz vas. I ponovo se obavezujemo da ćemo sarađivati sa svima ljudima dobre volje. Na ovo se obavezujemo u znak solidarnosti sa svima građanima koji ne žele nikakvu mržnju, koji žele živjeti u miru i pravdi. Obavezujemo se u uvjerenju da će prevladati dobro, a ne zlo, istina, a ne laž. Dozvolite mi na kraju
da svim porodicima i svim ozalošćenim izrazim naše iskreno saučešće. Mrtvima želimo vječiti rahmet. Neka rahmetlije nađu posebno mjesto u raju. Sigurni smo da takvo mjesto čeka na njih koji su poginuli na Božjem putu. Neka im je večni rahmet i mir u onom ljepšem svijetu i na ovdašnjem svetom mezarju. Njegova ekscelencija, gospodin Bülent Arınç,